Sun pha Kisa thay nai mo Online na ozo siyang sun pha Aje chu tua hi Lai mo na katin wanga hai zote online mama kong hi kid de hinti aso online ho them khat Kaga api de din tuning hai lai ang wa mo na sa lo diu he Tu sun hone hin Amasa penta in pathenin Punjab gama ko na hichalai mo na Nang ho to tao khom thai dinga boina umlo hela lamka ki sukhan accident ho jong umlo hela chlai mona nang ho koma yung pui thong ta jen ma satai ni pau pathin thang bai nu man chubana ai chlai mona committee member hon jong asai ding chutel asai them ding tam tam jong la hichala keima them mo penana ling lal pen jong leng itabang phat pha ho nei chan sa je jong bel ama ho chung ka ki pa na ka phong do en Tu sun hona hin Kaya hi tu say them jong kahi po en So teng la Bible jil jong kahi pon Ahi tu sun hona hin Pathin Amel mi mel velo Mi chin a thep na velo Mi haw na a velo Pathin ne jewen Pathin thang bay num hen Kitilo hela tuli ni khoi bola chalai munai hoi chan diu hamna Mi chin na lai phapobin Mi hoi na lai phapobin Mi nei na lai phapobin na Tu sun hona hin kaima self introduction ga bolte dileng kai hi kamin seizala lahin kaum nahi jiribam babu parahin ke hi veng ti di jong hin in sagi tabang bo kana cheng bin songko tam je chun songko veng ana ketin ahin ningkum kasai khilo le jun taringa chun eina lapi tabena Songko veng chu kanel lai kana za hin tari nga chun songko veng chu munzo sia hung ki thang tain kaga khe lai hele tu sunon in cha chu kaga habenom kharomen kai tabanga tuni ni khwa hi in le lo nei lo ho jong ding hin online na jong ding ka ta sanin a hin hi cha hi in le lo inei lo nei lo ai jing lai wa chu ikipa de povin chu teng la thasena tam piomen hi chela ya chu pathenin ipi se pewem la ya he in le lo ke hala chu vel izana phathe ke bodi ti tam vel sagi na icha ka sei nom pen ta khat chu pathenin sagau gali ti tawe na tu chung chu sagau gala hi ta je chu pathenin program se ma hi na alo thailo wa chu in le lo chu ke hal ding mong hi tai I tabangin taw jong lewen hi cha chu pathenin ka gyal dan ka sei ya pathenin map draw hong bol tai na map draw abol la chu e ho in jong hong pange na Pathin program pan je no pathin thang ba iti ve vel sagi ai pe di chi tabang lang pla ai pe di hom ka sei thei poina mi hem lungel in wang aphajo poi ta sadam na jong hintin sagau ga jong hintin ai la le logo hintin chate le kha them na jong hintin abang mang wang achang jang om tai na aba na jong icham diu hi pathin na sei sai hi thon ngai lo hi na je chu lungmong ten sada lawin nga jing hiti ve na ale sagi ai pe di pa chu Kisu kaga sayan lang kaya hi kana to na hi ahele ay ni pawa chu sepaya hi jeng na army a technical a hi in tu hin JCO ka hin ka tong jing na lai na adang department hawa chu sei da tai thi pathelung se na jalin ke jang kum som ni le li hi ka tong ta in tu sun hunai ki holum na di ba ka dai chu he ale testimony tabang hela la ke ma personal sharing tabang na ikitil khona divin iti pathin to relationship kahin nei ham suteng la sepai sunga pathenin iti na ato hamna suteng la tu sun hona chlai thupu ni ta ki relate khat kaga seino men aje chu online na ho la ya hong wang chu akho to poina online na tampi tu sun ka jok benong khat omen online na hi ehon head lo banga chu Pathenin mi pite ading phat atep aki chai tan hobung lam kai te ading phat ape jong aki chai tai na tua hi online na ihet lo bang hai e ho tua ikinil nel ka wa na ata san lo ho ikinil ka wa hi online na he pathenin na to tai mitam pin phathe bo changai ta sije a chu kasai nom pen ta chu hele kinil lai pan lo du hi ti ja pathenin ipi sem limsa ta hi nei ti zulana tua hi limsa wa hele ilimsa jing lai se wa chu ska lama to ki banga iman tha khom dingo online a to thip be cha hong thailo phathe bu bona chang de hitai tua he patheni na atong jinge
sei bang sei pung katin ai lami to ka ki ho na e ho se hello na e pau ki bang lo dang hon jong tu hin angai jing we ti hong ka za in ka ki ho lim teng jong le e ho wang chu i pham khat chang ni sei win ama wang sei yong sei lo hi a het thin dan chu pathe ni to ai kalungela hong ka langin chi jan chun tu hin pathe ni agu a online na to tai ka ti ya chu ki chi thei diu hi ikinel kha le inel jing wala e ho jong ama ho lai ma tha kha di ti ka sei do lo he thu sai the hi jong lang bible chang mun thum ka thu sai jing na hi avel vela refer ka hong bol ta lo ding he en mun thum siming ka te na ke nong sim jeng ka te ga ge la ele pathin hong ki phone na mun hi je ni te ha thu mo sei thei ki cha da min chilai platform hi pathin hong ki phone na pathin oi ja sa na mono chu te nga di ga le nampi a dinga platform kha dei ta na lai mun se la wa noi le se na to online hen lang ai la ola offline a jong na video hi ta jen chilai mun hi thu sei hi mo sei thei lo hi ti hi ka het jin ka ki phalamin na Matthew bunga na chang som le li ai nun paning ka tin na nang ho wa noi wa na hi ve sang vu ma khopi chu akisel thei poi min meiwa awa in lo aku khum ngai poi atun na chunga akoyin suteng in sunga umchang se chu asalwa bovina hi hiche bang chun nawa uchu mi ho angan kilang hen suteng ama hon na chon phatnaw chu mu thayun tin chule wana na pau chu awa choi ding a hi khatwe repeat bol te chilai hi very important khat hi na aje ka sei nom pen ta chule pathen thu phoni hong bei nung teng jong le ho hi janinga doctor pun se ba chu practical ta yu ngai na hichila hi isu buli thaina di ba chu hichila ga sim kileng na chon phanau chu mu thayin tin chule wana na pau chu awa choi ding a hi practical in lo awa choi thelo very important kha de na ajo te hong ki holim na chi thu yung se di we bana Matthew bung som ni lege na chu ga bele han na sang som lege na chu twin jesu a he ngwa ahongin ama ho chu ahawin aza wana le thu nei na zo se ke mai ki pe ai tai hi je chun nang ho chewin namtin mi zo se juin ga semun apa acha chule thagau theng in ama ho chu baptize ga bolun chule keiman nang ho ka pe thu zo se hi abon cha anit dingwin ga hilun chule ve bin ban le se ki chaini ga jin keiman nang ho ka umpi jing na ve ti a last pa chu kum som le li som le ka hi apana ka bible chang ai na ki thon pi jing tu ni chana ai ki thon pi jing bible chang chu Timothy thot ni na bung ni chang som ni le ni na na nang ma bang gol than lai lung tup lungaya konin jamin chule chon phat na ta san ngai lut lung mong chule lung theng sela pakai hinga taw ho to pum khat hi na hi cheng chu hadalin pathenin athu thing sim chu athai ni bang cha ding phathei bu pi taw na tu sun hona hen Jesus calls ministry hi koi hai no mu India ga ma dinga ministry atiti da ahat ahing ti di tante na Jesus calls ministry hen we he ja khau na Jesus calls ki ti chu thildang pon jesu na ko ti na hi a jesu na ko ti chi tham kar ga sei no ma je chu chilai mun to ga job mat go je ka sei hi Jesus calls ministry hi Dr. DGS Dingnakaran benga na tong hina pu ipu pau banga he hi cha cha ma asun aja office akain jante le jan khoba ke he tawa pathin abona ichama sang tham par ga se belang ma ani ki suicide go ahin la ki suicide go cha uncle anamu do in pathin thu na sei pein hi cha ko na cha ma hi hong peng tha beng na to a ji ane jo cha jan khoba ke ya imulowa pathin to ki bona pathin ko mata wa jan khowa ke ata se pathin na lung se je cha ma hi thilbol thaina mi su dam thaina na ministry hi ahong ne jin
abon southern sei to po hitive ne he online a ho wang adia online a ho ne he di kata sanin aji chu online a ho Delhi ho Mumbai chu ting chum chum mon a he di kata sanin Jesus Calls Ministry hi Chennai a minna headquarter he tuni hi adia online ho he task pe no ma he na chilai mon ha wang chu na ho na bol din ki bol ta we ni sia na hung bin na to online ho task pe de he hiche ministry hi hobung ti kisai ngai luna Jesu na kowe ache na munjau sewa Jesu na kowe ti lagawa Jesu na kowe ti thu sewa asanga chewa hobung jau se tua la ya ki khop khom nga na hobung ti chomlo hobung jau se ki khom wa mini che crusade anei na wa he Dimapur ajang hongji inna belachun Dimapur jang hong khan hicha chi ki khom wa asanga chu anadam lo pathin thu sewa anadam lo asu damwa na hicheka senom chu hele pathin iche methiwa emu chuna tabang ho power chu ni lokon pathin lopina mudita hijia chu hichina sana tongobin abana munjau sia muntampi Jesus Calls prayer tower tichu prayer warrior na 24 hours a call center banga akipedo ho tauna in asemovin phone number apevin hicha chu ino phana phone bola hele ihun tau pe na aman baya hiche kaga seinom na penchula prayer tower akona hi se paisunga na satana na to je kaga min pha po hi hicha akona chama university jong hong nei tawin na ipije na metia hele pathen na to chumijo sen pathen phat theibona ahung damowa pathen lopina hong phena chama jong ite chu India gam sungpum pia heta chu Jesus Calls Ministry hi na satta anabo mohin ke yong kum somli som langa kai chun kanule kapan young partners plan ai Jesus Calls Ministry chun kamini enroll in a bolovin young partners plan enroll ke kum som ni langa chani amo ante chu tauna na nei pejing hina kum som ni langa chani set lai ta hi ja chu he kum som ni langa chani tauna na nei piwa hicha chu ke partners khat kan he in hicha chun college ho kong chain graduate khong hi jawa hin Assam University a graduate khong chain economics a Bible simdi to exam ji di kalunga hong ke langta na decision kalathe hin hichilai ta jun kaloi hon army a soldier technical akila cheute tin half long ei pui ta ben kum som ni le thum kai tan cha chu last chance ai ta tia kachi aile kachi pio khat cha ling ta lo kai ka changa ka lutan sepai ka pan sung hin technical hi jewa nga chu uniform hi tele uniform hi jeng na hicha hin ke hi kalung oi ta puin pathen ko ma ka taw tan pakai bola hi chalai muna hi mei to saham Bible kan jil gon exam jang kan ji goin ahi le chalai muna sepaya hi bola nei pan saham ti hin pathen ko men ka ki phin tan ai la pathen plan hi chu kan he pon na kong ki phin tan hi le hicha chun 2016 ahin Delhi a posting ka chetan Delhi a posting ka che ahin Jesus Calls Ministry ho chuka Beijing in TV a thil bol thaina ho chuka Beijing in mi keng bai ho apui chu life a ta pi chu keng bai ya hong chu lama zo thain nangong in kho jatan ale cho chuka bet nin tin abana prayer tower munjo sia tauna I khar ho acho koli bola le mi dam lo ho ta pin hicha hin lungwel khat ahung ging tan inam sung wa I bola thailom ti pu na len ta burden khat ka hong nei tan na ale ama ho pathin chu la ke ho pathin hin kanam sung wa I bola kanam sung la hobung len ta thupi ta tan athem ta doctor jong tan pakai I bola kanam sung wa ta bang thailo ham sumsil la khat ka hong nei ta cho hicha ministry a kapan wanga chu hicha ministry chu pura India chu teng la world mundanga jong anei bin na Jerusalem a jong hicha tauna in chu anei bin ai lama so South India ho ta chulana pathena he jingwanga chu kyang kanam pi adinga chu pona na kanei ta chu I bola kanam sungo umlo ham atau dam thayum talo ham pakai suti ka honga ka ki khop jong le thu aseiwa ki khena Christmas a sa kinia ki chaya tua Bible se chu pathen min mu ro thaina pa chu talo chu na routine program sim pa chu isu wa kumlung ke isu ki te le chima ma chu ki zui kina a productive talo na practical talo pan hen kalung anum ta hen ke jong kum so ta hi cha ko na kalung nok lo nu chu abeide hen aje chu igam sung a hen hobung nga jong mai thainan ta ei la nam pi ading am ta pon na Hichuk khat be post ga bolta di hetin 2016 hen posting ka che hen research and referral hospital ati army ading alen pen RR hospital hen chapang khat
put on tebe be dam ding ang gin charam talo a heart na hin a hai ho jang cha choma pai ba su tu pe hin hi cha ko na cha pathenin Delhi a ka chi a chu ka nauten Jesus Calls Ministry town amun Delhi a chu i puin hi cha chu town ho ka ka nei cha chu unit ka join tan cha ara ka chi chun ka chi ala apa chu town na ka nei koi ko lawa chu kalungela hum ta je sun town na ka nei pen ko lawa hi na UP ho ka nei pen apa chu a kaptan sir mandira jong ka chi in masjid na jong ahilo ahele no lai mona church jong ka chi in ka chapa he adam thei ta pu in atina kap tu ta mi thliba chu chunin ken jong isa chun kalungela compassion len ta ka nei ten no mo ka sale jeng sopi ken thil khat ken wai ma cha bol thai ka nei po en la kya pathen hing jing hin prayer tower number pe katin call bolon 24 hours pusalam no mai ham khat zo na hung tu ding hin na min sein lang na chapa min sein lang adam lo na sein na hin tau pe ding hi ken wang he chapa war chu ka nei poi en la ki ho pathen in tawang ading mo nga talen na pe jong mi au me ka ti phena chun call a bolen aman chom kha zo chun ahong damin ke ho ka quarter mun opposite quarter ta in hi chapang pa chu ka masangin football ho ki chem ta na hi chu chu ka ngai to pathen lo pathenin na to re cha ko na chun pakai tun wang se pai pan hi ka ki si ta pu na man nei man cha na ma hi chelai man ni pan sai tin pathen ko ma ki pa tho ka sai na aba na chu Delhi ko ma Lucknow ko nin course dinga ke ho unin ahong ta in red phone a lal ki lahin I card akile hla satan amang tan army achu sipai on hedin I card mang chun na sata punishment le ta hin ahong da unit ho I card nong ki choilo namu lo wala nong ki le ki ta lo de hitin ala ke ho unit ho chun I card um lo le course ni join thei ta lo de tin hiti chun mui chen na to tan ka ga amu kha khel khalin ipinati ham kati ahla ka I card amang ta ahol na di jong ka heta pui ka ga chein amuna jong ka chein ka ki le hla na mun jong ka ga ven ka mu jo ta pui ipi kati di tam ni phena chun ken jong o pathen in to awang na to ni mun khalai pe ki tai kati na ka sai bang bangen ka sayen ken jong hong tau pe ngate ahin la heta bang ki ho pathen hingjing pathen chun ima jo se bol thai hi che number hi ke la in nang prayer tower call bolen nang na problem chu sai lang na ta sana hele na mu tho tho de kati pe na aman jong alungdon man chun pathen he po we na ma he ai la lungdon man chun ai kar moding no bi chun ko la bolun akitau sa tan hi cha chun ani thum nin chini chun go jong azu in ke hi suti dinga ka hong po to hen railway line hen ko yam khat thim la hin hong ka keng hong tu tan na ke ju ka kichan koi bep se he bang thim la ke kai number nei pe pa chu ka ai card kong ki muta amun mama ka ga mukit tai tin chi che hi ken jong kata san thei lo til khana hi na ai la patheni ma zo se bol thai hi zen ai kar ga mukitan ache na lang zo sia pathen lo pina ti che pathen Christian hon pathen hingjing pathen hi chu ache na zo sia asain ache na mun hon jong ka ko ma se ni tabang tabang hin nang number na pe jin ai kar mu ho asai le le the hi chi bible changa ga sai don na relate ka bol hi chu hi chopite ho aje chu itabang a chu mi mu ta ya practical ai lo wa le ipathen ho chu akhang tong na dem na tua en pathen nei vil na hong ki chai te henang ele ema hobung chi ai ki le ki diwa hi na I program dung zui banga ti a chu ki khoma ki khen hi mai diu hitam hi ji a chu pathen ko ma tu ha pha de ki thu mi ti ve e hon jong hi chu power nei theng di win na habana sei be ki ti win na e ki til khona di win 2018 Barelia course leadership course ke bol lai wachun Punjabi khat lutom ho na ane multhel tu lo ho aloi nu chu Christian heni ma chu Sikh ahin asain kasunga he thila luji he ti cho ale thila luji in ay khlani course ka bola chi ma chate lo chu hawina kache gote ngole hawin pa ma hi ka hung peng jin mi thum milin ai mat lo wa hele ai ka kitom ai mat lo wa hele ai tu zo po na mi thum mili ai lo wa hele ale kayang chu chilai chu pi ata he do ajo aje thani sung course ka bola chi ma chate lo course ka ki chai phana kayang kai first floor ka hin ama second floor hin jana hin kayang ka bible ki chain ka che tai na ma ko ma chun engineer ho heaven engineer ko ho heaven cha chun ken jong
กบอลไทยสุนเกี่ยวประเทศหิงจิงหินหงเต่าปีงกันแต่เห็นกันว่า healing power มันมาจากกันในป่วยที่จนแล้วก็ประเทศหิงจิงหินนาหงตรงนั้นแต่กตินไบเบิลก็กิจอยน์ก็เต่าปีไตนะปัญญาวิปัสสก็หงเต่าปีเพนจุนเต่านะก็ปัดปันจุนอามิจุตัวฮอนไลน์มันไอ้มูหัวตรงจุนหงตันนะสุงาก็น่าจะกิจงก็ดองยิงตัน2018 น่าจะไล่ยูทูบให้อันนี้กี่เวลาจะเต็มขัดกับ prepare เดี๋ยวเดินอีพีละแค่เราอินขวาอิมูมาสัตเป็นจูสุงากิจงหงยิงตันอะไรก็ลงเกล้าพิวมามีทุ่มมิลินไอ้มัดจีที่จูก็จังเสียกันอีตานะก็นุ่งลังก็เวลกดขากี่หงไอ้จูอะไรจีนห้องสอนละแต่เดิมก็ตีนะก็มิดสินาตาดิจูก็ต้องทำตาเราจูก็มิดสินะก็มิดสินกันห้องสอนละขันแต่ก็ตีก็มิดก็หาปุ่มก็ตาเวนตินเอ้มีป่าวยังก็ตาEnglish pawa yang kataw, Hindi pawa yang kataw, sunga umsun paw khat bebe head le kati आज का छुट्टी ताव yang itu. Ale icha chun alim hoilo to na, alutom to amu mul to avam to hoilo to jan to. Kicha jangoma. Cha depa ta ka be alum na alutan chun akizil tan gul tabang ma khonna. Ale gul tabang ma akizil tan cha cho kataw ngai bang achu kamit bang ka sing ta poina. Kamit kahain ka tau pe na mi pau ta Hindi pau ta English pau imu khalo thil chu kicha dong me na kahin khwa kamu khalo thil hi ja chu Jesus calls ministry ha bang kamu jing nai na ama ha kona chu kai khari impress ka hen na ai bang a chu kai ma physical personal ta ka to khalo hi ji chun ka ki chain ai la cham kha jo chun hong ta hong dam tan asain tabanga chu ka ji hi tin na Icha chun Bible chang he Matthew som ni lege chu kasim sa in banala le tne zo se ki pitai ti ba kasim sa le asim la ja la lolong me pe ki ta chu sim sa num lo chu ban ken je sumina na sim chai te de simin ga ti icha chun asim chai tan ajing jing ka in ka che ki le jing ka ba si ma cha ti po in ti ja tu ni khwa evangelist pa to kong ki la nas ka se timing na yam ga ti jama ko ma ala jing ni lain ka che ki tan adam ding ka dai je chun ni thuma he keima unit cha ki le ding kai to as prayer tower na tauna ino chun number chun ka call in a mobile ama ka call sein so pite ho ei ma khelin ni bol thailo wa he jola adang au me na adang u me ai la nang jong hi chi ki ka chul a chain khana na pan ngai aman direct a call bol thei lo chu a head lo chu hi cha chai apan ngai ipan je ke ka pan ta je chu man chilai prayer kor trawar chu call thei hin number ka pe in a mobile ka taw sa pe na chun a hungi pan ki ta na sunga ko no chun i pyam khar chu ke hello a hungi na mobile chu apai go na pai la thei ta pon na hi cha chun chom kha che da taw chai jo chun a hung pakit ta en ka sei pe na ma ko ma ka taw tengole jamang ding hi a hen la permanent solution ai poi nang Bible na sim jing ding tawdan ka helin hi che hena bol practice na bol jinga hele akiting na su boita lo de tin ali thumnin ka ki khan tawe a fa janin wang janin light ka that ta poina jana chu light ka ba khawa ke ite ni sia light that pa chu ka khi cha je chun ki cha ti le tham khat ka ta sa chuna ta na light ka that ngam ta pon chi jan chu ai lakha jabin call hin bolen Bible jong ka sim thai tan sota ta pungkhat cheng jong ka taw thai tan tun wang lagaw palon e da la ta chu ka thei lo pin dinga ta ka se do hen na aban Srinagar posting ka chita na aban se be ki ri na ken ka bol thai ka tia ka se poya pathem ni na to dan chu tu ni khwa ka se nom chu hele evangelist khel pastor khel angai poina pathem na to na dinga mission field khel jong ngai poina kenga na chon na mon jo se mission field hi na chichu kaga sei nom je akaga che he sharing kaga bol hin covid lai cho hin quarantine he ni som la ni ham hi ki unji hin adam lo hol a chun nepal ko na jong mi kharaw min ke hol a pang nepal mi hin ama he doi ama holang ko doi hanin a in langa suti che teng yong le a in lung thai ji lo icha police on phone number a ko na sa in chana ka tha ji hin hiche jana chun hong jana chun jana hin aman thil kidang ta ta ha mu ta in judon hin ju chu ahung thum je chun tin ju a the jin ala alu pi loi ho chun angol hi tai tin ke chu quarantine chu senior pen ke je chun jingte la psychiatric ward la puita ban tin puileng ta chu angol ka ma lo ka bi ngol ta ba de tai ai la ken chika ve na la hi pon te
ke room hong tha do jing katin kachanga ka ge kachanga room khat ai pi hin chen hong tha do an katin jana hong tha phan chon jan chen hin bol sa kit te ma yong cho alup na chu ale sang pe in a sleeping bag hong kai tha pe kit tan thi jamel hong jam tan ka room sung chon ale Nepali pathen thu ga sei pi chu Hindi pau aman jong hoi ta ama Nepali pau lowa chu a het ha tho hina ite pathen thu ja khalo chu ahi wang ka thei top ka suin Hindi pau ka helin Nepali lai download ka bol pen ka ngai sain ka gyal do kharom ji evangelist nun lai muna ka chang ati ji jan thom kai mut lo hi ka yong aje chu jan se la hin pung khat la la ui cha ngam ji na adap to Srinagar chu pung khat la ui cha hung ham zo teng le ma jong ki pan ji ta chu adam nom dan chu ka bible ka li alum na ko he ka taw pen sleeping be ho chu ka khoi pen laga phalo na khoi lo na din ka taw pe ji na ahi banga chu ama sunga om lo je chu na tong ta thai hin jan kharwa chu mi pung li be la hin azun wang na che jeng na din muna ka ga tho do chu window chu hatu sao chu chan chan o sao au me tin a in ko te athi sa jong au me tin ken la ke mu thai lo window ka la kalunga ga na jun nam se jo ki su theng ma san ni ka tin sa ahung mang tan na limau chu cha chu jun ho ki su thengin ale jingka brush bowling a che te la bathroom ha na chan ji hong jam ji breakfast la dinga quarantine chu choma breakfast hong pe win jingka pungge na breakfast la dinga cheng lampi a chu ge na cha na cha no hong jam ki ji ale ka vel la ki mu thai ji lo hoyam ta ka kan ka mu thai lo jo ke jin ale jan khar he jan thumna he ka window he parda ki khaya hin ka window chu ven na window achun te sapu pa to chanu chanu window matin ka vel la ka mun win parda te ka khaya la jamang tai te kinin ka thang ma tom thawin na paten ko pakai ni thum ye lai tan ka tha ma chol tai I pi ka lo de ham ka tin ai la pathenin plan ane na direct esu dam sale thil chom bele so the hina khonunga thil ding agel ji chon ani thum jawa hin alili na hin ama he alola me na that go tai na dila khat he atha go phene chon alal be sen aloi nu Nepal kolen thimpu adoi thimpu ko ma chi tan atin garia kaltowa asol tan I cha chon no mo ka sama man pakai a thimpu kom aga chi ri kai ka ipi aga pandi tam tin pathin ko ma ki phinin hi chi pe ta chun ka lungela thil khat amina ma Nepali hen Nepali pa ngai cha re na YouTube ma ka ven Darjeeling a taw ho number khat kala in hi chen number jun ka taw sa tai Nepali pa wa ka kya ho sai Nepali pa wa ka taw sa pe chun na jate na we ke tu sei khalo kai ja microphone distance ka the hin hicha chu Nepali pa wa hong ta phaina chun ata sa chunga konen EPP mulam julai ho ham chu hong leng hala la jeng laken lakamu de pun amana sei hina hiche phaina chun ahong dam tan aloina cha kina kina gare konen kumhlan lang in langa kiletan hiche Christian ho pathenin ei su dam tai kiletan na chu ajinga chun kan EP tua hon amar ho tabis ku anaki o hen kan ka head lo hen tabisi aki o hen kamasanga hongin che kaniki o he do he te asu hlan kamasanga kapai tai na chiphena chun quarantine ki chai tai unin na kalut tawin unin na hin hawin ne cha khada omen icha chu hongji in ka taw pe jin pathin thua ka sei pe jin kai jong ka posting phara hi ta jin ama cha khong dal hatan ama jong pension de ko ni ta jin a pension in Nepal a chitan ken jong ka hai miltan ai la ni khari video call in bolen court shoot to hawina kona ka hong he Christian ki sotai sopite ho hichi kaga sainom na penta chule hichi Bible changa na pathin lo pin chu mina mu theina dinga chu panila ngai he hichi ka lunga tu hai ka gel penta chule tu pu na ki chai jo ting hele mai ma hawina chi ting le mi mu thailo wa tabanga hingmai mai dinga practical hin hui ajo la ki mangkha hi la o ti kinung chon ki dem ti hi tu lai ta he ka lungela ka boi pi ta khara he hejia chun tu sunu ne hin adia online am ho service ne ho na ni to na mun che wa che I bolo ngai suti lo le pathini I pathini hing hi iti het sa du hamna chi cho hen adang long tampi umena phat he hala sa pungkatin pathin lo pin dinga ise hin heche hi chichu kanai jinglai chichu ka burden jo ki chai de poina
Chia ko na kalungal chuk kanam sungai bola khat be umlo ham pakai Jesus calls ministry na tong jingin a charging kanam sungai bola khat be umlo ham tia he ka taw na ka ki phinna hi pathin kom koi kom a ka seideng me pa aching a them tam ta nai hobung lam kai len ta nai ale bola khat be ki sep do thailo ham icha chung ka pu na nei ita san hoi bola singjo khlo khat to idam tuni ni ko hin lai murang ho jong hi che ei ong ki ga ki ngai to hiti na icha ni phau he nam thagau in ku ai he them khat be pore nei lo ale ko nei ta san di ham so pite ho se kana punama ma jing hichilai ta pona na kan nei jing lai hin TCN network hi pathin pathai ponin ka ta san TCN network and evangelist nu hi interview bolin 2020 ham 21 ham 20 le kilometer ka hajing lain sangkol green color ki ai evangelist nu hin alle hecha interview bola chun aman kolgama pathena na to hosu kahung jatan o pakai ka kipa be se kanam sunga tabang minene tundok pe ho hiche hi kanga jing hiti chan kanga jing koi ma chukoma sei thelo solution om lowa hitabanga nangman kanam pidi wa tabang nei tundok pe thin hiche chun pathen ko ma kipa to ka sen ai la ka hol adang a contact di dan la ke hetalo na aji so network interview zo chun adang hum ki tahin khatwe cha song phuna hong do kinin ai la nu ai cha ki ji lo ji chun ka ki contact pi thei to poen ai la khatwe he Pauline Comin actor Pauline Comin visit hong bona noi a number hong pen 2021 8 April la hin evangelist nu to khatwe ka ki ho hanin chi chun ka ki pa ma jeng ta ba nam sunga he hiche ba na chun hicha ka ki ho lona chu tua he ka hong ka ki mu to na bo lona hen na tuni ni khwa hin mi asang ni wale ta na adam lo su dam ho he so pute ha tuni ni khon online a be jo se ho jong ata san ho hen nang adem ho he jong le ata san nung chon ho jong ade in tuni online a ding ka sei no tuni ni khwa hen evangelist nu he an om talo hen nang le tuni no pathin hoi lai mun ha bin le ding mun ai hol pit le tuni ni khwa hi ama num lo le mi sang ni wal chu kon no do ding hitam ke in sunga yang chu thei hi nang in sunga yang chu thei hi tua hi chora chanpur muna hen mun i jana hai tabang lagau phulu lagau bo ding hitam na ale koyumam tuni chana he ahin tuni ni khwa ama taw pe sangen ama hi itile kasunem thain iti hanang la kademoralize thain iti hanang hele a ministry hi machal salo thai dam ti adem tam tam jo ta na hi chikaga gel te la kapana ma jingen hi tuni ni khone nam sunga ma henom talo henang le evangelist bu jong pontin robert jong pontin e ho jong lai ke to pontin na hi che hi chi na neu cha khat alu ne na he them alu ne tau peding hi nam sunga tabang ina hi chi sanga len jo jang hin tau na hun to do thaya Jesus calls ministry ho hi che dine karan te in sumanga chu asanga sangla jong mi choel bai ho nakhong jathai lo ho tabanga mi asang sanga pol lai in sung hi lowa platform mun chom choma jong na to then ringai tau pedi hi bena tu suno ne hin po na len ta chi hi kanein chuteng la ata san ho jong tu sunon ka tim num khar ong ne he pathenin ata san lo chu boi pi ta hi nei ti bena ai la tun thil negative thu ki se a hi le jahi khan te tin gan the bangen group song hin mini le thomin akipang me se chu hin thun ngal ling kidem no ho ai lo ai le hi khan te tin ama personal number inbox aki bolin na ai lo le jahi khan te tin mi thu se ho pocha bilach ama jong mi hi ma hi sopite ho ji ana yin cha ana yin tu ana yin e ho ta banga mi hi hin bu ane hi ma jong he the mo ngai ata san lo ha chu thu chomita ata san ho ki thopi ngai na hita banga comments palo ho ma jong la group ma jong e koi lo deu ken ka he na le ka ya ki chai ta aban chu propaganda bolta lo dina chichu itil khona thai pen he sopite ho thagau phalo nga chi pi sayam thil thum asai chuna athum na pa chu na na lai ve pi ham asai do nom lo chu mobile ati chuna social media tuni ni khwa comment system pa yo he ko ham a control he hello jeon comment si ve ve jengona mi pa cha dangai poi so pite ho pathen to relationship mi pa cha dangai poi mi pa chan mana chu pathen to relationship ha de poi na mi pa cha hol poi ti comment song simangai poi mi
mi lai se phat mana chu pathen to relationship thachom di jong hedi point tuai on hello nga comments sima comments iga me pa ho a control chum he pathena ko na pon te so chala se ta chala thum na mobile se do nom lo sa se chuna hiji achu comments are negative comments are ilung lur jing wa le jong control chum khon nei bol ta ti kema point of view ka ga se hena tu suno na hin so pite ho living example angaye Christian hin kho hin lagaw hin kho hin na chuti lo ahile koneta san thai diu hamna tuni ni kho hin ade online service bon chom chuma mo jong ka sei pinu me ade in uniform service sunga defense ministry han na home ministry jong le ade apusal ho uniform ne party ne ting wa hele ama ho geldani notice mi hi po po ale jule sa ne ding agen chan hi sob party hi kanai jingwin tre ong domwin ahom khon mo geldana se notice mi hi ja se don te kilometer te ka kom ong te la kan ale zu don lo ale ber be he don ente tin ber ong ja ki ji thei tu nei pevin phal vilai le soup nei pevin sarlai le thei tu nei pevin na amo geldana se notice brand na ko jong hi na ibola amiti ale mo e hon tabanga chi ibol je wa chu e ho ko na mu je chu midang na bol je chu tabang ding nga chu e gel su ke hi pathelung se jan kum som ni le li hitan tu ni chanin tabang chu nei ma sai bol thei di po na chu ka ga se nom na chu ka phai ka ti nei poi so pite ho i chani jong pathen lo pi amu nga ye practical nga ye in poi iki khop se a taw se a hi thei po ying na to na mun ho pathen ne mu thei nga ye kitaw hi ti ve tun pathen ne vil jing lai we drugs ne ha jong na o changa za ai le ki thing he la lungel su kha theni taw hi ti ve na pakai jesu krista mandinga wa chun koi nim ta jesu ka hi ti a chu thujing chuna hi che pawa chi ki thum hi ti ve tuni ni khoi Jesus calls ministry ta san online a hon he dio he Jesus calls ministry ta san tam pi me na tong jinge jesu na ko we ti na hi na tuni ni kho la ya hong ko ham le hi chi jesu nei ko chula aki he na me mo online a ho aki he na am poi hi chi Jesus calls ministry ma na wal chu dinekaran te in sung amang chawin wa noya chewin jesu na ko we ti aga ko hin a hin la ya hi chi jesu chun ama tai na wa ai ko hi aki he na kha cha am poi na alai bolai ta san lel da diu ham lungtim neu cha khat alu ne na cha hin i ma cha ki khen nang poi ama ho na to achal jung jeng en ai lama tu se chu pi ham jesu na ko we ti hi na ale la ya pi ham jesu tai nei ko hi aki khen na khat cha am poi he them we ka sei dan chu che hin tu ni kho hin ata salo om kha confuse o ma hi jong le Jesus calls ministry india dinga ministry len pen ta khat he che ana to he che ama hon athu ahlang samu he che Jesus su tu ni kho che ko ma ma tu ni kho na hong chan ni lagau thu bo se na he che ministry no se lagau thu ho bung thu se po ma hon jong chelai mu na jong ho bung thu ki se poi lagau thu bo he je chun ta san lel ding I ma cha om poi na hi chu hi ga se nu hen nang khat ga zo benom chu minute nga ga alam na laing ka te na khat ga zo benom chu le Christmas ki ti hin chi Christmas ong hin kan pon le jeng Christmas hi ke hi so na pana Christmas hi kana gel thailo ta khare hi je chu sa ki tana ki leng khoma chu teng le mun chom choma wang chu iloi golte ho ki puya ne le don ki don khom pi ata chu sa ki ne pi hin na ala Delhi a Christmas a hin phar e pe tawen icha chun Bible chang ka simin taw na kan e chun alung dong gam tawe aje chu ma ho puja bolta pandit pa khon imalo wa tu se sanskrit na bol sa dang hon he lo chu na ai lo hele majina amolvin thu se chu he na dang hon a hop so kai lo chu e ho wang itaw tingal mi ju se dinga hu mu chu na kataw chun anaw wop lai ho dinga jong kataw pen chu tengla in sunga den kataw bla kidang sa bine he ale nang ho pathen chu na taw dan chu kidang to mi ju se ding every individual ding no na taw pi wet kidang sa he ale he cha chu Christmas hi je chun mo gel dana chu Christmas ki chai chale commanding officer pa chun ep na dei ba matele ju hop ding free ati taw hiche phe na chun commanding officer pa chun ama ho festival hin Christmas hin dongun
ai ti taun kan ki ho Christian hon zu ka don ngai powe na hon Christmas na hen zo adi lo pa na hen hi Christian ta in Christmas ni zu ka don powe tin chini chun zu hom ta powe na chachun ke ka choin ke ka hopi thabe alung no ma wang tampi me aji chu Christmas ya free a zu ki mudi ti a kinem ta ngo wang chu hopeless te ne ki chegam ta win na en chan zu ga se num na kha chwele pathe lo pi ki phone na khara he na aban in South Sudan ka lai win Christmas party ka changki nin pathe lu se jalan he chachun phar e pe ki no win Adam le evia ki panin chomcha chan ka sayin Noah te Babelin sanga kona cha kona cha pakai Jesu Krista hung pen thu chu ka sen hi che hi Christmas di ta meaning hi ama ho gel dana chu Christmas hi beach tui khanglen panga wale le ding ham ahi lo ahi le and Santa Claus or decoration bola in sunga beer ho donding ham zu ho donding ham ai lo le party bowling ham ti choma ho gel dana chu Christmas ana hi na ama ho gel dana chu ai la Christmas di ta chu hi che pakai kong sei lung pen pakai Jesu Krista hong pe na e ho ding ai chon se je wa e ho sha do ding hong peng hi ti pa chu ka sei panin kas tu sei cha chun ma nang o tu ni nga he Christmas ki ti amini ka hen ma sat pe na hi tu ni chana he ka he lo he ti higa ngai tu ai le koi ha ma su se chu e ho ma ma hi ve na a hen tu ni kho wa laga wa len chum cha te hi ta je wen tu ni kho ne ho online na be ho so pi ho jong chu teng chu lai mu na ho jong chi lai mu na ko nai ke le teng jong le service ho ne jo se wan noi le se na tu ni kho online na be jong se jong no office ki khana na be jong le na to na mun che ma pathen lo pi me thiwa ke sei banga chu wa hi ve wa hi lo khu khum lo ding hi na iki kho ma wa hung ki khan wa lo khu khum jing di hi mi mu the poi chi chu na rotina che tai chi chu si su iwa chu lo khu khum lo de pathen nei dei sa na pa chu tuni ni kho hen online ho jo se a de in ka ga til khong no hen chu te le so pite ho tuni ni kho hin chlai mu na ngo hoi online na hon ebol thei pen chu tuni ni siam ki khong hoi tau pi di hi ama hoi talo na hoya na be du tam na online na heji a chu tuni ni khwa hung ni siam ki khom ho jo setting in online viewers ho jo siam ka tem na he aji chu kayam jinga par hi kapan thelo ka ta san ta point lai muna ka ki le teng le kyang online ma kai di tai na online ho dinga thilgu khanang ka se do ding ngai ye cha online hon ang ki khom ho jo se ta pe ti ve chu teng la online na ho ka sei nom pen cha ha sai so pi te ho na wang phawe nang ho ka honga chu panjama ko na kang chu train a jong ka hong to Guwahati chan lena Guwahati ako na aizol lena aizol aj lena thungam de ki thunglo la garia jan khawa ka hang to kin na lai dina ko la vet ngai na lai driver pai mukha khan de ki tia chi jo ha bo chu ki hong long tarik som le ko in kang long na iti ajong ka kin chat phalo hin som ni le khanin thu pon pai pai na ba ngai to ai la thenin ei pu jing ati hi ga sei to nom na hin hije chun chilai mona online ho ka sei pe nom che la iso pite ho hi koi macha changpang ki tuna ni se ne ding hling se na koi macha ki po hin la pathen ngai lu na jala pathen nei ko je wa chuni sia afar man lu ta ho hinda la lai muna hi taw khom ding hong hi ve hi je chun taw pe hi te ve ka honga panin somnia panin tu ni chanin hong ho hi akiem la pon angai chi sa na tam zo hong jing ve online na hon taw pe hi te ve so pe ho ding in so te la online na hon question very curious na he nom ta khanum de April 2023 ninga chun athen ko ma kataw tai pakai ke ho online ho dingin thu khat be nei sei pe win ka het no mo betia kataw juna tua e pau kile do now 53 number ko vele chun kataw jawa hong ki reply khat aja ho sangin amuna che ho anu no me ti cha ga vel chuna April 23 53 number chu aja sangin za tho sangin amuna chi ho anu no me chi online na ho dinga ka se pe he chu teng la amuna mo dinga na April 2023 iche kataw 23 April 2024 kataw jawa pathenin don bu na he mi heng hi lo je chun pathenin ka thildang ka do ho chu don bu ta poina iche se chu kataw jawa don bu khari ji achu chilai mona pathenin taw khom dinga ide hi aji au mena aje chu e hobung jo se hinda la lung khana straight forward na je su nei ko na pa chu Jesus calls pathe Jesus nei ko na pa chu e het sanum je la hi ko khomai na hobung ke en ti ai ko khomai poe
e hobung zo se da la lung ki to ta pathen chu ki to la e ma hobung ti a lang ne ne nei lai se wa chu pathen ga mi lu thelo de mai hi che ding je a purpose so he je pathen ni e ma hobung chom choma ko na ta yung pui khoma eta khoma so pathen hi che ke ma point of view ga ga se hi na sei di hi ka se be abang ta en hi chan chun ngajeng ta he ti na a chi ka hin sei do ha zo se chu iti ikitil khona di wa ka ga se han nang na koi ma cha eng hau na jong ka se hi pu en koi ma cha dem na ka se jong hi pu en na pathenin pathin bo na ka ga vela ka thang se ma jeng chala ya hoi ka kile di ong ka ga ngai to la ka ngap cha then ga re to ki di ong na online ve ho hi iga ngai to na bang phadan su gari to thelo chu sum ne ya hong to thelo di jan khwa ke gari to je nom poina gari to thelo chu kilometer kha chiang la lo jeng hi ene lai chanung pha di ha sai na bang pha ve lai muna anai la ke nga chi na thei elo la kilometer nga sunga chi na thei ho na bang pha ve ka thang se ve online hon na ke ha bang ka chang jo pu ve a hin la tarik som thuma chon pathenin ha sa che thelo ha san na chu he mi he ma hi poi ati je a chu online na ve ho jong hi che phathi bo na chu hi hop pi we na tu ni ni khwa ka hong jong he tu ni ni khwa ka hong jong he online ve ho adinga them khat be ko ta pathin nei pi te ko hong thu mi la ya haji chu ke yong ka che ka hong ko ve hong ki do ha samai the hi ten chuwana ala sa finala kanun ka hong de ko na chun na chia he le tarik som thuma kanu hi akyang he thana hin che thei jilo hin tarik som thum dinga anata na chu athana he adam tan hang sei te te de ti ja ala sa kong sei do he hi chan che nang ka ki pae tun ka pha chai na lengin taw na chom cha ga ning ka ta he ngai lo ka pa pathin nang man he chalai man kanam mi te ne hum kong nam nong ki phone mun ading thei ding mun pa kai mi thasam ta jong le ka so pe te ho to pa kai ki ngai lu ta ke ho